non lagi PTC hanse propaganda nanti publicity secretary volume wrong ha ita ada please nangyan mata long live KSA long live Sudan unity long live Sudan unity long live Kabila chawle so acha thai pading na ma KSA Hamran district committee acha thai pading na ma KSA Hamran district committee acha thai pading na ma chingthong along KSA pu kalang ni angthun asap chini dun tiajak ni hoi ba tone hola SDC kamera ra KSA SDC itu kita cepat berapa ke jadi terkenal di mana pasukan Branch keseng amu house open angthun amang hal harus ke presiden pakai chini dun dure hoi sama tapi ini kan mau cepat pelan-pelan longsing dorsing terang boleh kan? Hai, tapi ni news of ni dah KSA ni chingthong KSA kusi cakap, tak KSA pun mungkin aru tu, kalau aru orang pun ada dulu ni. Ini pen, hangat nam tu pun budi mesin nak pilu detek, cip pun jalan pun ni kan ni kang akhir tahu ni. Jadi tumi pen pun be akai punang pila la pen dapat kita chingthong long awar sampai ini tu sekretari presiden tumang kullo ada itu chingthong long pesan KSA Branch kini pun ada ban terutang tadi pun ada soal meeting tu je itu mau sampai penang pon dan itu mau bang apa cerong kita lo namin macam tak tu je ipan Operasi peniladak chingthong hawar long loboi community hall along penidak rong pharong along Hamran district committee bench patir pipon si dak chingthong hawar along branch committee le bangso reformation namai padopon la solong nonche tong don dak rong sar rong phar sang apan nilitum dak district committee la pen central committee ben wang la petum do se prangsi nilien ben pudamji la pohon lo especially dak chingthong hawar along lok kacharli henbang penakan dak atikok do nilitum dak nan thelong te lasidak penakan LP school adim dolo apen ME dolo sitame songbong sitame piloman ladak nilitum nang thelong teng blong te high school li homwet do tame thireng jeng ason se do lasinon karbinglo tamas council pen sitame quality education upon mission 2025 laso akimang do sila sopen pacheton pensi ladak chingthong hawar sitam mission labangso quality education kapaman bon thegi phan pora nangli tom karbeng lutun mas council pen ladak hawar phan langpon pamenang ji lapen ladak aduya hoya lam tado lahai sitame nangli tom permanent solution ke wan thegi phan nangli tom han menil tom karbil charlia song central committee hoy pen nangli tom han chuning rila